twongeye kubaha ikaze kuri Oknobis. Uyu ni umwe mu mijyi ikeye cyane muri Korea y'Epfo. Umujyi uri ku buso bungana na hegitari 157 n'ibice 8. Umujyi ugizwe n'inyubako zirimo amavuriro, amashuri, amacumbi y'abakozi, ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byose bikenerwa n'umuntu. Uyu mujyi ukaba uzwi ku izina rya Samsung Digital City. Ukaba uherereye mu mujyi witwa Suwon, ahagana mu birometero 30 by'amajyepfo ya Seoul muri Korea. Benshi muri twe bazi ko Samsung ari kompanyi ikora ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga nka telefone, computer n'ibindi bitandukanye. Ariko se none Samsung yaba ari iki? Kuvuga ijambo inyenyeri 3 bingana no kuvuga ngo Samsung. Kuba ikirangirire mu isi mu rwego rw'ubushobozi byari intego yari byinshi uwahimbye kandi agatangiza Samsung. Icyifuzo cye cyari ukugira Samsung ikirangirire nk'uko inyenyeri ziba ziri buri hamwe kugeza ubwo isi izaba irangiye. Ngiyi inkomoko y'ijambo Samsung. Mu ntangiriro Lee Byung-chul n'abo bakoranaga batunganyaga amakaroni n'ibiyakomokaho maze bakabyohereza mu Bushinwa, ibindi bikagurishwa muri Korea. Ntawe ushobora kwiyumvisha uburyo ubuhunikiro cyangwa iduka ryatangiye ricuruza amakaroni ryaje kuvamo sosiyete ihambaye ikora ibikoresho bya electronique birimo ibyiciro bitandukanye. Ku itariki ya mbere Werurwe mu mwaka w'1938 nibwo inyenyeri 3 cyangwa se Samsung yatangiye imirimo yayo. Ihinduka ry'ibihe ryaje kwagura Samsung kandi ihinduka uruganda rutunganya imyenda. Lee Byung yifuzaga gufasha leta kuzahura igihugu cye kibasirwaga n'ubukene bwatewe n'intambara yari imaze iminsi. Yashakaga impinduramatwara mu nganda kugira ngo abashe kugabanya ubushomeri, abantu babona amafaranga. Ibi byamwongerera amahirwe maze abifashijwemo n'amabwiriza ya leta afasha inganda nini n'iziciriritse bahabwa ubufasha bwabafashije kwiyubaka ku guhangana n'abandi bakoraga ibisa n'ibyabo. Gushaka kudahendwa no kwibera isoko ubwabo ni ukuvuga kwishakira ibikoresho by'ibanze birimo nk'ubudodo, amamashini, gutwaza abakiriya n'ibindi byose byakenerwaga mu kazi. Byatumye Samsung igira amashami menshi, bituma yitunganyiriza imyenda kuva ku ntangiriro kugeza umwenda uguzwe. Mu myaka y'1970 Samsung yakoze akazi gahambaye ko kwagura ibyo bakoraga. Batangira kujya mu bindi bice birimo inganda zikomeye za Samsung, icyiciro cy'abatwara imizigo mu mato na sosiyete yari ishinzwe ikoranabuhanga cyari kizwi nka Samsung Techwin. Iki gihe Samsung kandi yinjiye mu bigendanye n'imiti, itangira gutera imbere ku rugero ruhambaye. Abantu batunze televiziyo bwa mbere barebaga mu mabara y'umweru n'umukara. Ngiki igikoresho cya mbere cy'ikoranabuhanga Samsung yari ishyize hanze, televiziyo ya noir blanc. Iki gihe yari mu mwaka w'1970. Ku musozo w'imyaka y'1970 n'intangiriro z'imyaka y'1980 Samsung yashyize imbaraga mu nganda zatunganyaga ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse itangira kugicuruza ibi bikoresho mu ngo. Nyuma gato mu mwaka w'1985 Samsung yashyizeho ikizwi nka SDS, ikigo gishinzwe gukurikirana ibijyanye n'amakuru yakenerwaga muri Samsung kugira ngo bifashe abakora systeme za Samsung kubasha gukora neza kandi bakayigezaho ibikenewe byose mu gihe gito. Ubu nibwo
yashyizeho n'ishuri rishinzwe ubushakashatsi n'iterambere byose bya Samsung. Byaje kwagura iki kigo bikagishyira mu murongo wo kongera ibikoresho bya elegitoronike birimo za bateri, amadiyode yakoreshwaga mu matelefone n'ibyaje gukoreshwa nyuma muri za kompiyuta, kimwe n'amaplakete muri rusange. Samsung yakomeje kwagura ibikorwa byayo, gusa ntitwavuga ko Samsung ibyayo byakomeje kuba amahoro, kuko nyuma yaho gato Samsung yagiye ijyanwa mu nkiko kenshi, ariko ntibyayibuza gukomeza gutera imbere. Abantu bo mu myaka y'ibihumbi 2000 nibo baba bahamya basobanura uburyo telefone za Galaxy zateje Samsung imbere. Ni muri urwo rwego Samsung yaje kuzamuka ku ruhando mpuzamahanga, bituma iza muri sosiyete za mbere ku rutonde zacuruzaga cyane muri icyo gihe. Uyu munsi uretse Samsung Galaxy, telefone ziyoboye isi, frigo zikomeye, flat screen za rutura, Samsung ifite ibindi bikorwa bitari ibyo gukora ibikoresho bya elegitoronike, harimo amato, kubaka ibikorwa bijyanye no gucunga umutekano, serivisi z'ubuvuzi n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Umujyi twahereyeho wubatswe kandi uri mu izina rya Samsung. Inyubako zikomeye mukunda kubona ku makaye izizwi nka skyscrapers, zimwe muri zo zubatswe na Samsung. Uyu munsi Samsung niyo kompanyi icuruza cyane ibikoresho bya electronics birimo amaradiyo, televiziyo, telefone, plakete zikenerwa mu makompiyuta no mu matelefone, flash drive zino dushyiraho amafilime n'indirimbo, SSD udukoresho dukoreshwa muri za kompiyuta nk'ama hard disk, amapasi, frigo zigezweho n'ibindi byinshi. Ndetse bimwe mu byo Apple ikoresha bitangwa na Samsung. Urugero ni nk'ubwoko bw'ikirahure Apple ikoresha buzwi nka Retina, ubu butangwa na Samsung. Iyi ni Samsung Galaxy S21 na Samsung Galaxy Note 20. Izi telefone ihendutse muri zo yasohotse igura amafaranga 800. Aya ni amafaranga make kuko ifite modeli zigura amafaranga y'amanyarwanda ari hejuru ya miliyoni. Ibi bigira Samsung ikigo gikora ibikoresho bihenze, bityo bikayinjiriza akayabo k'amafaranga. Mu mwaka w'2020 Samsung yazamuye urugero rw'inyungu zabo ku kigero cya 29.6. Aya ni amafaranga asaga triliyoni 236.8 z'amawoni. Aya angana na triliyoni 209 miliyari 400 miliyoni 218 ibihumbi 83 n'amafaranga 200 y'u Rwanda. Uyu ni umubare munini utabasha kwiyumvisha, bituma utekereza uburyo Samsung yinjiza biraguye isura y'ukuntu ari nini. Igishoro cyinshi nicyo cyazamuye Samsung. Kudashyiraho imipaka byatumye sosiyete yo muri Korea yacuruzaga amakaroni, igakora imyenda n'ibindi bisa nkabyo ibikirangirire. Dore igisobanuro nyacyo cya logo ya Samsung. Niba isa ari umubumbe, Samsung izaba ikiraro cyambuka isi nk'uko inyenyeri zitagira igaruriro. S ya mbere itunguka ku musozo wa kariya kaziga ku gice cyo haruguru, naho G igatungukira iburyo ahagana hepfo. Ibi bitanga ijambo inyenyeri 3 kandi zikirangirire kugeza ubwo isi izaba irangiye. Reka dushime Imana itumye tugera ku musozo w'iyi video. Reka tubibutse ko Samsung ifite amashami menshi, gusa iryo tuzi cyane ni Samsung Electronics, ikigo gitunganya ibikoresho bya electronique. Iki kigo kikaba gifite icyicaro muri Suwon, Samsung Digital City. Uyu mujyi nk'uko twabibonye uherereye mu majyepfo mu birometero bisaga 30 uvuye ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo uzwi nka Seoul.
Gusa Samsung ikoresha abakozi basaga 287,439 ikaba ifite ibyiciro 66 mu bihugu 41. Muri make Samsung ni kompanyi ihambaye. Reka kandi twizere ko wakanze kuri subscribe kandi ugakunda iyi video. Izindi video nk'izi ngizi naho ubutaha, kandi tubibutse ko tubagezaho video zijyanye n'ikoranabuhanga. Ibirenze kuri ibyo turi Hoknobis. Nge nari Kagame Abdul Karim.